Presida w'abafana mu ikipe Rayonsports Muhawenimana Claude yasubije umuyobozi wa Gasogi United Kaguzankuriza Charles wavuze ko atarongora mu ntambara y'amagambo yabanjirije umukino w'amakipe yombi. Nimuze duhurire hamwe kuri iyi page ubone tuzirambure 5/5 aho herere hose mu bice byo mu Rwanda ndetse no hanze yago. Iyi ni Gikundiro info ikugeza amakuru y'isebe kandi azira ibihuha munsi ku munsi. Nimuze duhurire hamwe kuri iyi page, reba gato muri iyo video hari ijambo subscribe ubundi rushyikire kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye by'imikino tuzatutura umunsi ku munsi ku ikipe y'Imana. Shampiyona y'u Rwanda irabora iminsi 2 kugira ngo isubukurwe. Harakinwa umukino utegerejwe n'abantu benshi. Uyu ni umukino urahuza ikipe ifite abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ni Rayonsports ndetse n'ikipe ya Gasogi United. By'umwihariko Gasogi United ikaba ifite umuperezida wayo utajya uripfana ndetse n'ikipe Rayonsports ntabwo bajya biburira. Ku tariki ya 12 Mutarama 2024 nibwo shampiyona izaba itangiye aho ikipe Rayonsports izasakira n'ikipe ya Gasogi United. Mbere y'uko umukino uba hari ibyakunze kugarukaho namwe mu basesenguzi mu bijyanye n'imipira aho bagarutse ku makuru atandukanye avuga ko Gasogi United itigeze ihindura umwe mu bakinnyi yari ifite mu gihe ikipe Rayonsports yayitsinaga ibitego 2 ku gitego kimwe. Ko ku rundi ruhande n'ikipe Rayonsports nta mukinnyi yigeze itakaza ukomeye usibye Musa Eseno. Ariko nanone nuko amwe mu bakipe yagiye agera ku mirongo imbere ku rugamba aho harimo kuhanganira bamwe mu bakinnyi bakomeye kugira ngo ibazane. Ikipe Rayonsports ntabwo yitwaye neza kuko yaguze umwe mu rutazamu gusa, uyu ni Aaron Paul Gomez uzaba yigaragaza kuri umukino wa Gasogi United. Ngiye kandi mu ikipe Rayonsports hazaba hari impinduka zikomeye zinatungura na bamwe mu bariyo kuko bamwe mu bakinnyi ngenderwaho ubwo bafite itike yo kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ni mu gihe amafaranga bahembwe ngo bayarire mu gihugu cya Uganda bakayamara. Uyu harimo Joachim Ojera, Charles Bare n'abandi. Presida akaba n'umuvugizi w'ikipe ya Gasogi United Kaguzankuriza Charles yagiye yumvikana mu biganiro bitandukanye yagiriye kuri Radio 1. Iyi ni radio ye ndetse anakoresha amagambo akomeye cyane ahangana n'umwe mu baperezida mu kipe Rayonsports w'abafana bi ekipe aho avuga ko we atarongora. By'umwihariko mu kumusubiza akoresheje iri jambo ryanatungurira umwe mu bafana bi ekipe bagarutse aho bagiye baterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Kaguzankuriza Charles n'ibi confidence byinshi yiharanze aravuga ko ikipe Rayonsports iri hasi, ni ikipe ngitamukanga ndetse azayereka ibintu bishoboka n'ibidashoboka hari uramukino aho yiteze nko kuzawutsinda. Ni mu gihe avuga ko ku mukino wabanje yibwe. Aha bamwe mu bareyo bahise batungurwa kandi yari yanyuzwe, ariko nanone ko ni ukugira ngo simulatinge uyu Muhawenimana Claude. Perezida w'abafana nawe yahise avuga ko atarongorwa. Bya siporo bikomeje gutungurana. Wowe Claude umara guhaga izo mvange zawe ukazana urwo ruda, by'umwihariko ukaza umbwira ibyo bigambo ntabwo mbishaka, njyewe mfite amafaranga nzabatsinda kandi nuwongera gutinyuka kuvuga irindi jambo kuko na ruvugiro ufite. Muhawenimana Claude n'uburakari bwinshi umubwira ko atarongora dore ko inkoko iri wabishonda umukara. Ikipe Rayonsports niyo izakira, anamwibutsa ko yaramutsinze ari wabo. By'umwihariko ubwo iryo jambo niho ryaturutse, iri ryababaje Kenisi. Turaza kubabwira n'andi magambo ari buze kongeraho kuri uyu munsi. Ni mu gihe arazindukira mu kiganiro Izuba Rirashe n'ibindi biganiro agiye akora aho agenda agaruka ku ikipe ye anasaba ubufasha ndetse banamukandira akanyenyeri kugira ngo akomeze ahatane. Ntabwo biba byoroshye, ikipe z'abafana niko biba bimeze ku rundi ruhande, ariko abariyo nabo sinzi icyo mwiteze. Mwandike muri komenti ese weho ikipe Rayonsports babona ifite ubushobozi bwo gutsinda ikipe ya Gasogi United. Ni mu gihe bisa nkaho bigoranye. Umukinnyi ngenderwaho Nzinga Ruvumbu ashobora kuzaba adahari kubera ko arwaje mama we muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ni mu gihe bikomeje kugorana muri kiriya gihugu heretse Nzinga Ruvumbu ashitse kugeza ubu niyo akiri, mu gihe bamwe mu bakinnyi batitabiriye imyitozo nabo batazagaragara ndetse batizikoza no kuri benshi y'ikipe Rayonsports. Umutoza Mohamed Wade nicyo giye kugira ngo akomeze yereka abakunzi bi ekipe ko nibura ashobora guhatana, akerekana ko igikombe cya shampiyona afite ubushobozi bwo kugihatanira ku rundi ruhande, ndetse anakonfaminga ubuyobozi muri rusange bwamugiriye icyizere bukongera amasezerano bakamugira umutoza mukuru, bakirengagiza service ziremereye cyane zirimo gukomanga mu kipe Rayonsports. Email zirenga 100 zaranditse kugira ngo berekeze muri ekipe y'igikundiro yambara ubururu n'umweru. Numva ko bikomeje kugorana ku rundi ruhande. Nibagirwa gukora subscribe kuri buto itukura kandi no kunzajya kugira ngo ujye wa mbere mubona updates zitandukanye ku makuru y'imikino bagezweho umunsi ku munsi. Ciao ciao.